Hello guys, ito na lamso ko. Chini katal vlog ko. Kasi tabong na ganti mo siyang nabagay sa na itong dinaro. Sa tungtong mani ekdom muy roksong na mo sing kay selawi thang. Ngia ata mo kisa khalai sa nai. Ko gudok sa nai. Makatang mo khe. Nai itong dinaro. Let's hold. Tahu suruh dia itu sama lah. Ada keturuk sawo na ya bi di baro. Ika bokhe ani muktung salam baya. Ada sabik mase lebu sri sabe go. Tini no bangam tiro ka ata sermoni. Bahaying no sai nai gina. Bo yang sabe ki jongo. Ko ready in kha tabo mui box sinai. Thapawo. Ko mui box soi kha tabo awang khlugon tabo. Go. Tabo apa khuli jongo sukhun ba kya ta kinta ko khulani. Mui chima koi lang ba am bon ba karo. Bon khai tu. Kun dis kanya na. Babu semar na di boyar bo siapa kilo. Tadi kerah ni, mau kerah kan? Eka nai dia nemui kamu kuno kami ko. Puti kamu tangan tegi seputeri ni mana? Apa kelep sa bosa jeng thok bo share sana na yo. Amu kisah seri masalah nang thok bai. Kolam tirong no khaza khenta babuni. Oke bini bi kusu. Ini video am sok zorate nya kolom sok ekdom satung mutung marang za kata jatana di pergahan.